Amapfa n'imyuzure ni zimwe mu ngaruka z'imihindagurikire y'ikirere zizahaza Afurika, ahanini bitewe n'ubudahangarwa buke mu guhangana nazo. Nubwo bimeze gutya ariko ngo usanga abaturage b'uyu mugabane batabona amakuru ahagije ku ihindagurika ry'ikirere, kuko ngo ibitangazamakuru byo kuri uyu mugabane bidakunze gukora inkuru nyinshi kuri iki kibazo. Uku kubura amakuru ahagije ku ihindagurika ry'ikirere ngo bituma benshi mu baturage iki kibazo batagiha uburemere bukwiye. Bamwe mu banyamakuru bavuga ko ubumenyi buke no kuba inkuru zijyanye n'ibidukikije ibitangazamakuru bizifata nk'izidacuruza ari kimwe mu bituma Abanyafurika batabona amakuru ahagije ku mihindagurikire y'ikirere. Anonsiyata Byukusenge ni umunyamakuru wo mu Rwanda, naho Aruferedi Cheruyo ni umunyamakuru mu gihugu cya Kenya. Ikintu twasaba nk'abanyamakuru by'umwihariko reka mvuge mu Rwanda, ni ukuvuga ngo nk'abanyamakuru bo mu Rwanda ikintu cya mbere dukeneye ni ubumenyi duhawe, atari ukuvuga ngo hari dokima cyangwa se hari amasezerano y'impapuro yanditse dusome. Urugero nk'amasezerano y'Ipari akubiyemo ingingo ya 6 u Rwanda rwemeye ku bigendanye n'imihindagurikire y'ibihe, ni ukuvuga ngo ndetse no gucuruza kuri isoko rya karuboni. Uretse kuba twabisoma aho byanditse mu mapuro, ariko ntabwo hari ubundi bumenyi tubifiteho. Dukeneye no kuba twabisobanurirwa. As journalists, we have problem on how to access the areas. Nk'abanyamakuru tugira ikibazo cyo kubura mikoro yo kugera kuri izo nkuru, kuko hari ubwo biba ari ukuzivana kuri. Icya kabiri, abayobozi b'amakuru nabo twabatunga agatoki, kubera ko nk'iyo ufite inkuru y'ibidukikije undi afite inkuru ya politike bazayireka itambuke, wowe ufite inkuru y'ibidukikije ngo uyiretse. Political story will go. Where else the environmental story you will be told, just hold on. Ahereye ku buke bw'inkuru zanditswe ku nama mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ikirere iherutse kuba izwi nka COP26, Emmanuel Mugisha, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, asanga abanyamakuru bakwiye kongererwa ubumenyi n'ubushobozi ku gukora inkuru zijyanye n'ibidukikije. Mu by'ukuri ubundi cyagaragaye nuko abanyamakuru b'Abanyafurika badakunda, si ugukunda ahubwo inkuru bakora ni nkeya. Nk'iyo bushize 26 yabereye Glasgow, iyo ukoze content monitoring byatambutse mu binyamakuru byacu ahangaha, ubonaga biri icyo twakwita event based. Prime Minister yavuze ibi habaye iki, ariko ubumenyi bwimbitse ku buryo umuntu yumva icyo bivuze n'icyo bimumariye, ugasanga bene izo nkuru zirabura. Ari nayo byatumye tuvuga tuti birakwiriye yuko abene amahugurwa cyangwa se ibiganiro bibaho. Umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu cyo kurengera ibidukikije Rema Faustin Munyazikwiye we yagaragaje ko abanyamakuru ba Afurika bakwiye gufasha uyu mugabane kumvikanisha ijwi ryawo mu nama mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ikirere COP27 igiye kubera muri Afurika. If we go to the historical responsibility, we are not the one who caused the climate change. However, we have been having various losses, be it in terms of human. Nujya kureba mu mateka usanga atari twe duteza iyangirika ry'ikirere, ariko ingaruka zabyo nitwe zizahaza cyane, tugatakaza abantu n'ibintu. Kubera izo ngaruka z'ihindagurika ry'ikirere tutateje, tugomba kugira byibura ibyo twemeranyaho, tukareba ibiterwa n'ihindagurika ry'ikirere n'ibidaterwa naryo. Ikindi tugomba kugira uburyo bwihariye bwo kubona amafaranga yo gusana no kwita ku byangiritse. Of agreeing what was caused by climate change and what was not caused by climate change impact. Last but not least, we need to have a clear financing mechanism on loss and damage. Kuri ubu abanyamakuru baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika bari mu biganiro by'iminsi 2 hano i Kigali, barebera hamwe uburyo bagira uruhare mu guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Ni ibiganiro bibaye mu gihe umugabane wa Afurika ari uzakira inama mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ikirere COP27 izabera mu gihugu cya Misiri mu Gushyingo uyu mwaka. Daniel Hakizimana, Flash TV.